Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuso njengamanje. Kuyintokozo ukuthi siyaphinde siyahlangana. Ngicela ukuthi-ke ungenze lokulungile, ulike, ushare, uphinde ucomment. Okukhulu nakho konke uma usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze nje okulungile futhi usubscribe, ushare, uphinde ucomment. Ngana kwethu bayakhala abalandeli baKhuzani, bayakhala nabalandeli bomculo. Ngiyacela uma ukuthi iqhawe likhona la ngoba ngiyazi ukuthi liye libe khona libuka ama-video wethu. Liyacelakala ukuthi iqhawe lithi ukuphumula ngane zakwethu libuka londe emzimbeni, libukeka liphela ngenxa yokusebenza ngokuyikhandla-ke. Siyazi ukuthi uKhuzani sonke siyamazi ukuthi insizwa esebenza ngokuyikhandla, kodwa njengokubona-ke ey'thombeni kuthiwa cha akasagcwele njengasekuqaleni, inkululeko ayisekho sidalo. Futhi uKhuzani usebenza isikhathi esingaphezu kwa-24 hours, isikhathi nje asisebenzayo. So abalandeli bayakhala kakhulu ngendlela-ke awonde ngayo kuthiwa hayi Ndlovu yakokhuba siyacela ukuthi wehlise, kubukeka ngazi ukuthi kukhona okudlayo ngaphakathi. Uma ukuthi kukhona okumdlayo esingakwazi ngane zakwethu, siyafisa ukuthi sizuvula khomelana noludaba. Ngaphandle nje kokuthi uKhuzani indlela asebenza ngayo usenza ngokuyikhandla, siyazi ukuthi i-album yakhe yeza nge-1 December, uphuma emcimbini kade enza umcimbi omkhulu, indumezulu yomcimbi. So ngane zakwethu ziningi izinto ezinye nesingazazi abhekene nazo ekungenzeka zigcine zimuholela ekuncipheni komzimba. So abalandeli bayakhala njengokubona la bayayicelela ukuthi cha siyacela ukuthi nimcele bakithi ekethi ukuphumula. So uhlawini ulawule ngane zakwethu ufike nakuKhuzani, cha ngane zakwethu singajabula ukuthi uKhuzani ekethi nje ukuthatha iholiday, noma akushiwo ukuthi angayeki ukuyosebenza ukuyocula, kodwa kethi nje ukuthatha iholiday ayinikeze isikhathi naye ngokwakhe, ofuthi athi ukugain emzimbeni njengoba-ke bekujatshulwa njengoba bebonakala ekhuluphala right. So njengamanje basola kakhulu abantu kangangokuthi baze baqhathanisa lezi iy'thombe oy'bona la ney'thombe zakudala, ukuthi-ke ukuthi akube yinto ethi ayifana manje futhi ubuyele esimeni sakudala, into-ke engekho yinhle ukubona iqhawe linciphe emzimbeni. So ngane zakwethu hlabeni nolawule uma ukuthi khona ababukayo abaseduze kaKhuzani, cha ukuboniswana nekusho ukuthi ndoda ngathi usenza kakhulu, uncishiswa yini emzimbeni njengoba-ke usuncipha kangaka. So ngane kwethu izingaka bengiphathele zona kwamhlanje, ake ngiyibambe la. Wena hlangana lapha na-comment section usivula kho melana nalolu daba. Thank you.